Ngilebile njena uvale kumnyango mangikena ngithambe bani makunjena nje bengithi ngiyamsiza nami nje imnika isandla ufuna ingalo yonke akabo umuntu omnyama nangethathongo kwami konke imthembe ngenhliziyo yami yonke ingazi ngiyophucila ifa lami mina akabo umuntu omnyama hey mama yo ungamthembi umuntu we nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba umuntu we nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba bathatha izinto zami bathatha ilifa lami umuntu we nyakwesaba ngiyesaba mngani wami hayibo umuntu we nyakwesaba asile ndaba inkulu inzima funa abadala umuntu ungamthembi ngoba ulale jika nje bathi lifa lezithutha lidliwa ngabahlakaniphileyo ma umuntu kuveza lezinye yenze ngathi uyakuthanda nje kamesa kwamina umuntu omnyama nje mngani wami ngeke mfumi lifa lami shabalala lomuntu nje bengithi luthando kathi umlilo wamaphepha lowu nje angisamthembi umuntu omnyama mina umuntu we nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba umuntu we nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba bathatha izinto zami bathatha ilifa lami umuntu we nyakwesaba ngeke ngiyesaba mngani wami hayibo umuntu we nyakwesaba nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba umuntu we nyakwesaba hayibo umuntu we nyakwesaba bathatha izinto zami bathatha ilifa lami umuntu we nyakwesaba ngeke ngiyesaba mngani wami hayibo umuntu we nyakwesaba danke siyabonga siyathanda ukuthi engomeni lezi elizizwa lapha sithanda ukukhuluma ngezinto ezitholakalayo emphakathini ezitholakalayo njalo kuma families ethu so ngiyathemba lani yake lichayisana lama situation anjalo siyabonga thank you very much you are such a wonderful audience okwamanje sesilithatha futhi silihlabe kancane sithi hlaba silifake emathandweni ithi ubambo lwami yalikho lise cause ikhuluma ngobambo wantshela kwazi ukuthi uAdam lo Eva kwahamba njani